راديو دنجيجن دنجي توي هاواتيا راديو دنجيجن دنجي توي هاواتيا جناب دانوچیان رادیو دنگی گلدن باشکودارن هجای ایرو 21 گلان 2024 سه شام بروکسل ساعت نه لامده ده امن اوچین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ربرا پویا لی İstanbul'e بسر مالان دهاته گرتن هر اکیم 15 کساتن بن چاف کرن لی İstanbul'e de saatin seri sibeye de بسر gelek مالان دهات گرتن اندامن partya kalkeren a Türkiye tip Civanin Şoreşker Federasyona Meclisen Sosyalist Partiya Azadiya Civaki Top Partiya Tevgera Ketkaran EHP Partiya Ketkaren Sosyalist SEP U İnisiyatifa Meclisen Sosyalist Semi Jidnav'de her iki bazı kesatın Bençavkir'in. Bençavkir'i birim müdüriyete emniyete ya İstanbul'a yalı Fatih'e. Hatrakanın ku hincete Bençavkir'ine ev ku yeke gulane demajı saraçhane ederketin Taksim elitici barikata polisanlı berxedane. Hatzanın ku dibe ku hejmara Bençavkir'i anzedetir be. لشتوت کارتی به صدان نامه جسیپیتیه هاتن شاندن جنل باجار شتوت کارتی آلمانیای ده چارچوب پنگا و تفگرا جنن کرد Avrupa'ya name şandın ede به صدان نامه جسیپیتیه هاتن شاندن جنن کوبالک شانسر تشتا گیران کی ریال سر ریبر عبدالله öcalan گوتن devam مجارد به آزادی ریبر پو چاره سری پرسکریکا کرد هم مسازی ناو نتویکر لال او کردبن جران دیار کرن کو اب تکوشینا خو پیدنگی بشینن بود گله باشور دوی خودی دیرو کو نرخین خو در بکوه جمیل بایک نرخاندنا خود دی بیجه گله باشور جبهدیران حتی بسوران بردیل دانه پیشمرگه جبو کو بارزانی و پیده که بکوین خدمت دولتاتک جبو باشور بکن ولایت که دولتاتک شهید نبونه بایک دست نشان کر کو گله کردنا بران مرن و جیان ده در باست به وگود باره که گران دی که سرملین جوانان جوانین کردستان جوانین وی گلینه و دوی جبو گله خو تکوشینه بکن لسر گله کور سیاست اقر کرنه هیا لدیجی قر کرنه ارکا پیشیا جوانانه جبر کو جوان پیشروجا گله کی دیارdı که اگر کو جوان دخوازن گله کرد بدن جیان کرن لازمه پیشنگی بکه تevgere azadiye tevgere ke juvanane rebera pogut me be juvanti des bekere me be juvanti ji tamam beken juvanen gele kurt lazime ve ji xore beken esas والتی سرت چی گود گود لشونا کو تevli geri labın bela fuhuşe biken eşkere gud el siyaseta devleta Türkiye jiber ku dixwaze gele kur ji hole rake ve civan malbat u her kurt ledi ji ve zilma mezin tekoşine bike erka mezin ji dike ve sermele civanan ve civan tevi tekoşine beben riya ku datinin peşiya gele kurt ne bune valat parezi u insaniyet ve eke kabul nake bangamın ji bu malbatan eve ku خودی لهبونا خوال رومت و پیشروج خود در بکن زاروکن خوال سر راستیا گله کرد پرورده بکن دبه مالباتان دستور ندن که زاروکن وان بکن سیاست اروین آجانتی فحوش کوشپری و اسیمیلاسیونه لازم جوانن گله کرد و قبول نکن لازم هم لجیه خود تکوشینه بکن هم جی تولی گریلا ببن Eliminatio gel.
ای خانت نوکرتیا دجمنه Gerilla Herema Bakur Gele Hereme Bakur û Rûşatê Sûriyeyê ji bo azadiya rêberapû her roj di dava çalakiyê de ne. Helwesta beşdarên çalakiya li bajarê Hesekê li hemberî biryarên dewleta Tirka dagirker ên li dijî gel lan parve kirin. بری هر شم تجار سر ریبر آب و تندی شرمزار دکن و کم تبدا زانین ایرو شخص ریبر آب ده تجرید که سر گل کرد وای هیا ریبر آب و افس زیادتی 25 سالانه دی زندان دولت ترکیه ده نوا چهار دیوار زندان دل بر خود ده فکرک بو گل جهان پیشکش کری او فکر آشتی خوازی فکر براتیا گلانه ایرو هم شورش روجاوی کردستان سر فکر شورش خود کنو آزادی خو پک دینه لی راستش ایران بالا خود التوایی کردستان و دروی کردستان چالاکی جبو آزادی ریبر آپونتن در خستنا نل گوری کوته خواستنا جبو آزادی ریبر آپو لازم لهر در لهر کولانا لهر باجاره کی لهر کسی کد بجاز آزادی خوازم جبو آزادی ریبر آپو دا که قادان واره و تجلیدا گلسر سروکاتی هی گو ایرو زیده چل محل دو خواهشتیه اف تجریدا گو دوری مافی مروواتی دوری حق انسانیتی جی حیانکی آنا بردوامه شو اف چلکی درزا چلکی گو حیانکی اینها هم دباکو رجلات سوری و هم رجلات نوین جهان گیشی چه بو جبو تجریدا لسر سروکاتی بیش کناندن جبر گو کناندنا تجریده آزادیا سروکاتی چارسریا پرسگریکا کرد رجلات نوین ده و چارسریا پرسگریکا کرد چارسریا پرسگریکا رجلات نوین گشیه ایرو روزک روزا شرف و ناموسه ام وک کرد وک دایکان ام داد کردن چالاکی اجبو سروکی خو ام رونان ولا مل سر پیابن تموتم و از غازی جوانا دکم از غازی جوان کرد دکم جوان عرب سریان ارمن کاورن جبو سروکاتی جبو ما پر بواتیه سروکاتی جبو ما دیروکه سروکاتی جبو ما هبونه و از بیجم بلا حمیش با وی سروکی ام لسر پیابن از بیجم کردن و هندر کردن و هن حاضر بن و لسر پیابن قالی ما اوروپا اصلا بو حرمت جوار در کردن Evina ku bû hebûna Kurdistanê ev sernavên û çeşîrohêya navên danûçeyan a ANF û dibêje evîn di yekê adara 1994 de hatê dinyayê ev keça Newrozê bû ev bû evîna Newrozê Newroz jî bû evîna wê. Salên 1994 ji bo têkoşîna azadiya Kurdistanê girîng bû şerê azadî li Kurdistan û Tirkiye pêl bi pêl belav dibû. Di wan salan de malbatan nikaribûn navên Kurdî li zarokên xwe bikin. Dayika evîn jineke têkoşer bû û navê evîn li keça xwe kir û fermî danivîsandin. Diya wê di rûportajekê de digot min zarokek li pişta xwe dikir yek jî di destê min de û diçû me çalakiya. Evin bi çîrokên şoreşkerî mezin bû. Piştre jî bû şahîdê girtin û îşkencekirina bavê xwe te di ciwantiya xwe de got ev ne qedere. Te serî rakir û xwest weke jineke azad weke Kurdeke azad bijî. Tu hatî binçavkirin hatî girtin û di zindanan de mayê te her cure heqaret û lêdana polîsan dît. Sala 2012 te biryar da û te berê xwe da çayên Kurdistanê. Te navê hebûn argeş li xwe kir te dixwest hebûna te bibe azadiya Kurdistanê. Rawestke hateya dawî xar pêt bû. Te li çayê Kurdistanê gelek şervanên azadiyê nas kirin. Çanda welet, delal botan û serxwebûn hanî hin ji wan bûn. Li navçeya Arıcak ya Xarpêtê di navbera gerîla û leşkerên Tirk de şer derket. Di dudeyê Cotmehê de gerîla Canda welet, delîl botan serxwebûn û hebûn argeş şehîd bûn. Te carekê din fêm kir jiyana ji Kurdan re nîne. Ji bilî têkoşînên Sûriyeyên din nîne. 18 salan te têkoşîn kir 18 sal bûne hebûn û çîroka destaniya jiyana te. Te li payê xwe destan hiş te li payê xwe baweriyeke mezin hiş. Diya te bavê te xuşk û birayên te hemû xizm û nas û gelê Kurd herkes bi te serbilinde. Diya te dibêje keça min riya azadî hilbijart û di vêriyê de canê xwe feda kir. Ji bo xeyalên wê pêk bên em ê her dem têkoşînê bikin. Evîn tu bûyî hebûna Kurdistanê.
Makeli Dici Müdüriyeta Emniyet yani Seybine Çalaki Pekani Milisen Azadiye Kurdistan Mak Daxuyanek ve Şantugud Milisen me yazdığı gulane derdora saat 19'da del navçerini Seybine Dici Müdüriyeta Emniyet ya polisen işkence karku li kolana Cumhuriyete ya bitakameni dest çekeri çalaki kiran. Makeli Daxuyani de dest şankir ku çalaki jibu bersildayına tecid u sistema kırkine yalı ser reberapo u operasyona leşkeri u siyasi yeni Kurdistan'e hatiye kiran. Dem Partiye li Curnreş lez da xabatên xwe hilbijartina şaredari ya navçeya Curnreş a Rihayê de duduy Haziranê de bên dubare kirin. Partiya Wekî Demokrasiya ya Gelan Dem Partî jî li navçeyê lez da xabatên xwe. Parlamenterên Dem Partiyê Miral Danişpêş da Sinan Çîftîrek û Mahmud Dîndar û hevşadara bajarê mezina Amedê serra bucak jî tevlî xebatan bû. Dem Partî ji carpaskan ve çû serdana esnafan û şêniyên tax û gundan. Şandeya ku 5 ta jî di nav de bû çû serdana esnafê li ser caddeya Özulu Bozan Bey. Di serdanê de belavokên ku projeyên Dem Partiyê ve dibêjin hatin belavkirin. Dem Partiyê pişre jî çû serdana atölye tekstîlê ya li Taxanû. Partiyan li pirsgirêkên xebatkarên atölye tekstîlê godarî kirin. Şandeya ku hevşaredar Sara Bucak û namzeta hevşaredariya Curnreş Garîp Yeşîl jî di nav de bû çû serdana gundên Demoqlî û Buqurê. Parlamenter Mahmud Dîndar û namzeta hevşaredariyê Serhan Paydaşî çûn serdana gundên Hammawax û Dînkekê. Şandeya parlamenter Sinan Çîftîrek û hevserokên Dem Partiyê navçeyê di nav de jî li gundên Fîq û Qulupliyê xebatên xwe meşandin. Li Periyê gund bi gund xebatên hilbijartinê tên meşandin. Ji bo hilbijartina bajarokê Periya Dêrsimê İttifaqa Dêrsim û Dem Partiyê bi hevra têkoşînê dikin. Hatiyarkirin ku hilbijartinên li bajarokê Perî ve du Haziranê dubare çêbibe. Dem Partî û İttifaqa Dêrsimê ji bo hilbijartinên şaredariya bajarokê Perî li tax gund û mezrayan xebatên xwe dimeşîne. Namzedên hevşaredariyê Naciye Aslan û Orhan Çelebi û parlamentera Dem Partî Ayten Kordu û rêveberên partiyên siyasî jî di van xebatan de cih dikire. Şande duh li gundê Kuşçu û mezrayê wê ya Tilê bûn û mal bi mal geriyan. Di serdana de welatiyan pirsgirêkên xwe ve gotin şandeyê jî got ku wê tevî gel hemû pirsgirêkên xwe çareser bikin. Parlamenterî Dem Partî Ayten Kordu jî derbarê karên dikin de agahî da û got Perî ya me ye û îradeya me hatibû xeskirin. Bi saya berxwedana li Wanê polîtikaya qayûn bi temamî vala hate derxistin. Em ê li Perî xwedî derbikevin, gel jî li vîna xwe xwedî derbikeve. Em ê teqez serkeftinê bi dest bixin. Komiteya şopandına sedemên şewatan hate avakirin. Komiteya Awerteya Teybet bi mevzimana çandinê li kantona Cizrê civîna xwe ya siyemîn li hola civînan Amêlîsa Rêvebera kantona Cizrê bi beşdariya tevayî deste û aliyên têkildar em beşdarî komiteyê bûne li darxist. Li gorî komiteyê li seranserê kantonê 61 şewat hatine ve mirandin ji wan 24 ji ber çirûskên Patosê bûn. Li kantonê 2705 dönüm şewitîne. Di çarçoya hewdana komîte HPC û agirkujiya kontrolkirina şewatan de 181 alevên agirkujiyê yên destan li ser komîteyê li ser riyan belavbûne hatin belavkirin. Her wiha 500 endamên HPC li kelekê 1000 û 91 endamên berê hatine belavkirin hatin erkdarkirin. Beşdarên civînê diyarkirin ku divê cotkar û şênî şewatan bi cidî bikirin, komîteyên Teybet li gundên xwe ava bikin. Komîteyê bank li cotkaran kir ku derdora zeviyên xwe yên ku hatine çinîn, bajon û da ku dema agir pêket fireh nebe. Her wiha komîteya lêkolî re ya şopandina sedemên şewatan û cezakirina kesên agir pêxistiye hat avakirin. Di dawiyê de komîteya spasiya xelkê alîkarî bi komîteyên parastin û agirkujiyê re ve mirandina şewatan de kir. İranê dema hilbijartina Serokkomarê nû diyar kir. Piştî bûyera ketina helîkoptera Îranê ku tê de Serokkomarê Îranê İbrahîm Reîsî, Wezîrê Karên Derve Hüseyin Emîr Abdullah, parêzgerê Parêzgeha Azerbaycanê û müfteya
Tebrisê jî de nehkes mirin de desteya bilind ya hilbijartinan ya İranê dema hilbijartina Serokkomariya İranê diyar kir. Wezareta Navxwe ya İranê 28 Hezîranê ji bo lidarxistina hilbijartina Serokkomariya İranê ji desteya bilind ya hilbijartinan ya İranê re pêşniyar kir. Desteya bilind ya hilbijartinan ya İranê jî pêşniyara Wezareta Navxwe ya İranê erê kir û biryar da ku 28 Hezîrana 2024 hilbijartina Serokkomariya İranê bê lidarxistin. Liwargeha penaberan Aşêt Rûstem Cudî Maxmûr du pêşengtiya tevgera ciwanên Maxmûrê de turnuvaya voleybolê diyarê şehîdên cenga azadiyê hat kirin û hat destpêkirin. Turnuvaya voleybolê bi deqeyek rêzgirtinê dest pê kir piştî rêzgirtinê endamê tevgera ciwanan a Maxmûrê Sîpan Yaman axivî. هر جواک جبکو چند خوان دانه که جبکو او جواک بکاره پیش کتنان دوی جواک دا چکه پیوستی وام به جوانین و جواک هیا جوان هزا پیشنگ یا کو جواک بره ود بیا برفی اکشی ما گونجاو دید ام تورنووا یک وسا بدن دست پیکرن جبکو جوان او دم خوای والا هین زیاتر با یک ریخستنی بکار بینه جبکو او جوان ریخستن بونه و جواک چکه و هم دالی مورال ده هم جی دالی پیش کتن لیستوکن ورزشی ده بکاره ببا مینای وقت زانین دوام پیواجوی داوی ده شارین هری مازن لچیان کردستان هات مشاندن و دوان شارانه دا جی ینکو با یک فدای لبر خوا داین ینکو جان خوا بددلی جبوالات خوا فدا کرن گریلان آزادی کردستان بون برخوادان کو لزاب آواشین و متین هاتی کرن اف برخوادان ها نمونه وان د دنیای دانینن وقت افگر جوانان ام حمو شهیدین برخوادان آزاب آواشین متینا و حمو شهیدین کردستان جارک دم ببیرتینن و ام ولیستوکجی دیاری شهیدین کو د پینگا و برخوادان زاب آواشین متینا و شورش کردستان د شهید کتنه ام و تورنووا خو دیاری وان دکن سرخابون سرحت شهید شروان وارتو حمو شهیدین کو در آزادی کردستان د جان خو کرن فدا و ری او ری جوان جبوم ببا ری دم شوبدار وان بن ام جارگدن حمو شهیدین شورشی ببیرتینن ام بیژن حیا کور ربرتیک آزاد ام بدس نخن حیا کو کردستانک آزاد ام بدس نخن ام هرم دز تکوشن خو بر ندن لقامشو فیلم برفین هات پیشاندان فیلم برفین کو 2016 هنده لهرمن پاراستن yer medyayı u verga penaberan amaq muri hatiye kişadın tevri miricanan buye u legelek can hatiye peşandan li Rojavayê Kurdistanê jê cara ew li navenda çand û hunerê ya Mehmed Şêxo ya bajarê Qamişlo hate peşandan bingehek kevneşopiya filmên ku rastiya gel nîşan didin bi hunermend Yılmaz Güney û Xelîl Dağ hate afirandin ev kevneşopî bi filma berfin ku derheneriya wê revebera Sîne Çiya Özlem Arzeba û ekiba wê dike didome. Di filma berfîn heya dîroka 21 ango îro 22 Gulanê de li navenda çand û hunerê ya Mehmed Şêxo ya bajarê Qamişloyê bê nîşandan.